Yes, ikaze ku bakunzi bacu aho muhereye hatandukanye mu bintu byiza. Abakuru n'abatoya turabasuje mwese, mwami Yesu akomeza abane namwe. Reka tubagezeho amakuru y'iki gitondo yaramutse mu karere ka Kongo cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aho ni nyuma y'aho AFC M23 yamaze kuva muri Uvira yasohotse iragenda. Mwabonye imbaraga abazalendo cyangwa se ingabo z'ukwa Gisegeti zururukanye zija mu mujyi wa Uvira, aho zasenya amazu zica abantu. Izo byose barimo barabikora kubera ko bwa bwiza bwabo ari ntabwo bagira. M23 irahava iragenda ija aho iri kugeza no masaha niho iri. Message ngiye gutanga ku banyamurenge bene wacu, ku bwoko bene wacu. Icyambere ndabanza mbabaze, ntabwo ari mwese urumva nyine abireba irabaza kubareba, n'abitareba mwihushukire nta kibazo kibirimo. Ese ni ukubera iki bene wacu bamwe inyuma yo gutekereza ko izo utekereza ko bizokunda hanyuma ntibikunde, kubera iki uferinga? Baciye umugani baravuga ngo iyo umuntu agiye gusimba adasubiye inyuma. M23 ko yavuye muri Uvira, ariko ico mbabazaho ni kimwe, intambara tugize imyaka 9, imyaka 9 turimo turwana n'umwanzi. Uyu mvugeza no masaha bava muri Uvira ni wa mwanzi ntiyahindutse, nta wundi mushasha waje. Ese ino myaka 9 iriya ntambara ya Uvira niyo ikomeye kuruta izindi ntambara zose twahuye nazo? Kubera iki ngiyi yabakuye umutima kuruta izindi zose? Yego uravuga ati ni gute M23, aha nabonye abantu babivuga ngo ni gute M23 yemera ko ishoboye gufata umujyi wa Uvira, izi kwizawufata izaramira abantu, hanyuma ikaza kuvamo ikateza abantu akaga. N'abantu ko muragase ngo n'Imana yafashwe n'abantu, ntabwo ari Imana yafashe Uvira, n'abantu bayifashe. So no kuyivamo boyivamo, ariko kandi bayivuyemo bazowisubiramo, habaja Baraka, baja hari hakurya ni Kalemi, aho hose bazohaja kandi mu minsi ya vuba. Reka mbabwire inama yazindutseho muri kino gitondo, ariko ntumbaze ngo se yakozwe nande cyangwa yakorewe he. Ico ntukimbaze, ntaco nkubwira. Hazukiye inama ivuga ngo se ni gute Uvira ibintu zokwangirika kuriya, abantu bagatotezwa kuriya, kandi uwo Gisegeti yitwa ngo ni perezida w'abakongomani bose. Iyo nama irigira avuga ngo mu minsi itarenze ingahe umuzarero nta musa kubona muri Uvira, bagomba kuhakubura kakurya hari hameze, agomba gukubura umuhanda n'ubucafu ukavamo. Iyo ni inama yakoze mu gitondo, izo mbabwira mbihagazeho. Inama yakozwe mu gitondo ivuga ngo umuzarendo wese uri muri Uvira nyuma y'iminsi ibare ku ntoki, iminsi ubara, nyuma y'iminsi itari myinshi ntawe uzobusigaye muri Uvira n'umwe. Kubera iki? Kubera ko bariya abantu iyo bava bakaja ntabwo bakunda amahoro, ntabwo bakunda abanyamurenge habe na buke. Nubwo akagara kugeza no masaha kabateteye akabavugira, ntabwo dukundwa n'abakongomani nk'uko Gisegeti ntabwo dukundwa n'abakongomani, ntabwo dukundwa n'abakongomani habe na buke. Nubwo muri twe arabavuga ngo M23 mwese ni gutenga uduta mu kaga, no, nta kaga dutayemo, nabo ubwabo bakarimo. Nimba bavuze ngo abanyamurenge bave muri Uvira, M23 yahasigaye nayo yahavuye. Nimba yahavuye mu murasigara muhamukora, ni mu byakira ibyo ngibyo, hanyuma menya yuko nyuma y'ikibazo
kiza gihetse igisubizo. Iyo nama yatanzwe mu gitondo. Andi makuru nuko nyuma yaho M23 yamuzwa muri Uvira, ingabo z'abarundi zarambutse uko zingana kose, zirambuka ziraza zija mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Uvira, ziwuzamo ku bwinshi, ziwuzamo. Aho ni mu gihe hari hakozwe inama yari ikozwe Uvira n'abarundi yo gushaka uburyo bari buzamuke. Uwo twavuganye yavuze ko hari inama yari ikozwe n'abarundi n'abakongomani nijoro kuri Murungu, kugira ngo bashake uburyo bapasua berekeza n'ubundi hahandi bahora berekeza ari muri Minembwe. Ni kujidanganya. Icoco ni muzamuke, inzira iratemuwe nimbi nahari, muzamuke muzongera mumanuke, n'ubundi mwari mwarazamutse ku bituko mwampa kuzamuka. Abantu kurya mwari mumeze ariko n'ubundi bigenda. Biratangaje kubona ngo umukongomani mubana inzu n'indi. Sara abantu babana n'impyisi, inzu n'indi, wasohoka akayibomora, wasohoka akayisatagura, wasohoka akakuja inyuma yo kwica, hanyuma uwo nguwo ngo niwe muturanye ngo mufitanye. Kandi kuriya AFC yosubira muri Uvira, nuko nyine yosubira muri Uvira ikavuga ngo ndishaka umukongomani n'umwe, bose bagende bahunga. Bara bose bakora bira bibi, bara bose bari basenyaguye amakanisa, amazu yashize muri Uvira. Ubabwira ngo tubashaka n'umuntu n'umwe hari, nta muntu n'umwe dushaka kubona muri Uvira w'umukongomani usa n'abazarendo. Ngo butanga ko ngo AFC yaje kumara abantu, ariko mwebwe ni gute abakongomani muje kwica abantu? Shida yene ni nini? Mugire ikihe kibazo mu mitwe yanyu? Mubyange mubikunde, tuzobana kandi kwa amani, kandi muzotuza, muzemera mubeho uko dushaka, apana kuba uko mushaka, muzoba uko dushaka. Gutsinda tuzotsinda, gutsinda amahoro azoboneka, byanga byakunda, amahoro azogaragara. Timuje mukinjiro abakongomani, abanyamwenge. Iyi ni geste, umupira rugeze muri centre hagati, uridundura atoka utokera iwacu, ariko urasubira mu kiwanja. Bagiye kutora, urasubira mu kiwanja umupira. Ngayo nguko izo nizo nama zaduciye muri Uvira, niyo yindi yazutse yo kugira ngo ibashe gukubura Uvira mu minsi ya vuba. Muzaba mubimbwira.